Gartner je u svom posljednjem velikom istraživanju prepoznao prompt inženjere kao must have ulogu u budućnosti. Kvalitet outputa i odgovora koji dobijate od LLM-ova poput ChatGPT-a direktno zavisi od toga kako započete konverzaciju i šta sve unesete kao takozvani prompt. Prompt, jednostavno rečeno, jeste poruka koju šaljete modelu, ali način na koju tu poruku formulišete pravi ozbiljnu razliku između površnog odgovora i ono što vam je zaista potrebno i koristi vam u radu. Početkom 2023. OpenAI je objavio svoj zvanični vodič za efikasno promptovanje i mi vam danas donosimo njegovu suštinu obogaćenu praktičnim iskustvom iz 1000 interakcija sa ovim alatima. Veoma važno, ove tehnike nisu ograničene samo na ChatGPT, jednako se primjenjuju u drugim modelima poput Gemini, Claude, Copilota i drugih LLM-ova. Pišite jasna uputstva jer modeli ne čitaju misli. Ako želite tačan, kratak, stručan odgovor, to i napišite. Uključite sve što je bitno, vaše očekivanja, format odgovora, željenu strukturu, dužinu. Na primjer, ukoliko odgovarate na neki zahtjev klijenta ili partnera, možete napisati da odgovori u formi e-maila, dužine do 100 reči, prateći strogo profesionalan ton. Pitajte model da preuzme ulogu. Modeli bolje odgovaraju kada znaju iz koje uloge treba da pričaju. Ovo posebno pomaže kada vam treba savjet iz ugla specifične ekspertize. Na primjer, u ljudskih resursa to bi bilo preuzmi ulogu senior HR menadžera sa 10 godina iskustva i daj mi ovaj konkretan savjet. Koristite delimitere, jasno odvojite delove unosa, instrukcije, ciljeve, uloge. Kao delimitere možete koristiti srednje crte i oni služe da strukturalno odvojite ove delove prompta. Podelite zadatke na manje korake. Složeni zahtjevi često zbune model. Umjesto toga podelite ih na manje jedinice koje se nadovezuju. Kada god radite na nekim kompleksnim zahtjevima ili zadacima, uvek ih podelite na manje i radite jedan po jedan. Na primjer, ukoliko radite istraživanje tržišta u oblasti maloprodaje alata, započnite prvo sa statističkim podacima na određenom tržištu, a zatim proširite istraživanje i dodajte inpute za ostale delove koji su vam potrebni. Navodite referentni tekst. Ako želite da se model drži nekog sadržaja ili strukture, priložite ga, bilo u vidu teksta ili dokumenta nekog drugog formata kao sam prilog. Na primjer, na osnovu sljedećeg priloženog opisa firme, napravi mi rezime u 2 do 3 rečenice. Pružite konkretne primjere. Model lakše uči iz primjera. Ukoliko određujete određeni stil, određenu strukturu i imate način da pokažete modelu, možete ga dodati. Na primjer, ukoliko želite da formirate neku sličnu poruku ili tekst u odnosu na neki primjer koji već imate, slobodno ga priložite. Pitajte model da li je nešto propustio. Model može da predvidi delove zadatka, ali pitanje da li si nešto zaboravio često može unaprediti kvalitet outputa i model može prepoznati one delove koje je prepoznao u svom procesu razmišljanja. Kao konkretan primjer, da li si pokrio sve tačke iz mog prethodnog zahtjeva. Definišite očekivanu dužinu outputa. Ako vam je potrebno da dobijete sažet, proširen, kraći ili duži odgovor, navedite to eksplicitno. Model neće znati ili pretpostaviti da li vam i koja dužina odgovora treba. Na primjer, odgovori u najviše 50 reči, ne duže od toga. Sumirajte dugačke dokumente deo po deo. Umjesto da šaljete ceo dokument, podelite ga na delove i tražite sažetak za svaki, a zatim rezime svih delova zajedno. Primjer, sumiraj sljedeće poglavlje u 3 rečenice, kasnije ćemo sve sastaviti u jednu celinu. I ono najvažnije, testirajte i merite promjene sistematski. Ako menjate prompt, proverite da li je nova verzija zaista bolja. Nemojte se oslanjati i zaustavljati samo na jednom primjeru ili jednoj konverzaciji. Primjer, napravite 5 verzija istog pitanja, zabeležite odgovore, a onda ocenite koji prompt je dao najpreciznije i konkretnije informacije.
I ono najbitnije, isprobajte sve ove tehnike na vašem primjeru. Ako vam je ovaj pregled bio koristan, zapratite nas na našim kanalima i podelite sa vašim kolegama. U sljedećem videu govorimo o najčešćim greškama koje pravimo kada koristimo AI alate i kako da ih izbjegnete.